Atamari e! Ka pai whānau, nau mai hoki mai ko te rā apa, te rā tuatoru o te wiki, Kiianga, Māori keyword phrases and sentences and sentence structures. Whānau, remember at the beginning of the week, and some other stuff I sent out to you in relation to last week's mahi, or a week or so, about placings, tuatahi, tuarua, tuatoru, and we're referring to each räkau. In this mahi, for our elaborated sentences and to grow in our kōrero, we're going to use that placement and we're going to use the corresponding colour. So what goes with that is the question, which is the first, what colour is the first räkau? Ka pai, and you say, ko tehia. Try that, ko tehia. You say which is, and then you add ko tehia, te räkau, tuatahi. Ka pai? So which is the first one? But what I'm going to do now is I'm going to give you the answers. So you can ask that all the way along. Ko tehia te räkau tuarua. Ko tehia te räkau tuatoru. And I want you to practice that too when you're challenging yourself and also challenging your partner or your friend or your partner that you're challenging. But I'm just going to give you the answers. Here we go, whānau, whakarongo, and then kōrero mai. Ko mā te räkau tuatahi. Kōrero mai. Ka pai. Ko whero te räkau tuarua. Kōrero mai. Ko karera te räkau tuatoru. Kōrero mai. Ka pai. Ko mäwhero te räkau tuawhä. Kōrero mai. Ka whai, you've got it now. Ko whai te räkau tuarima. Kōrero mai. Ko maota te räkau tuaono. Kōrero mai. Rawe whānau, whakarongo. Ko pango te räkau tuawhitu. Mauri ora whānau. Ko parauri te räkau tuawaru. Neli rea whānau. Ko kahurangi te räkau tuaiwa. Ko karaka te räkau tekau. Ko karaka te räkau tuangahuru. Kōrero mai. Mauri ora whānau, kei ronga no atu koutou katoa. I know you got that locked down, and if you didn't, you're just going to have to play it again. Moving along quite good this week, whānau, because we don't want it to be too long, do we? No, otherwise I'll have to be up all night. So mauri ora, āta whakarongo, āta tuhi, have another go. And don't forget, for each time there, once you've learnt those corresponding places, then you ask the question, ko tehia te räkau tuarima. Ko kōwhai te räkau tuarima. Ka pai, you get my drift, and we'll talk more about it during the week. We'll consolidate with a waiata kinaki. We'll give you a haere on rāhoroi, a whakarauora, and the Kiimai live. We'll consolidate. We'll talk a little bit more about it. Good luck with that. And ka kite a pōpō, ko te rā pare. Whakataukii. Pomari e whānau.